אני מיישם, בת 21 משוהם. כרגע אני נמצאת בעזה, פתחו אותי ביד פה בבית חולים 3 שעות, דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. Kelompok militan Hamas untuk pertama kalinya merilis video tawanan yang disandera pada Senin 16 Oktober 2023. Dalam rekaman tersebut tampak seorang wanita muda keturunan Perancis Israel bernama Mia Shem berusia 21 tahun. Ia mengaku disandera di jalur Gaza. Video Mia Shem di Gaza juga beredar luas di sosial media setelah Hamas merilis rekaman tersebut. Juru bicara Hamas menyebut setidaknya ada 200 hingga 250 tahanan yang disandera setelah serangan besar-besaran di Israel pada 7 Oktober lalu. Dalam rekaman berdurasi 29 detik itu memperlihatkan Mia sedang dirawat karena luka di lengannya. Ia juga berbicara di depan kamera dan mengatakan ia diculik Hamas saat mengikuti festival musik di Gurun Pasir di Israel pekan lalu. Di mana saat itu orang-orang pasukan Hamas dikabarkan membantai lebih dari 260 orang pengunjung festival. Mia Shem mengatakan dirinya telah dioperasi selama 3 jam dan mendapatkan obat serta perawatan. Ia pun meminta untuk segera dipulangkan ke keluarganya. Sementara itu, keluarga Shem sangat bahagia ketika melihat rekaman yang dirilis Hamas tersebut. Melansir The Times of Israel via Tribunnews.com pada Selasa 17 Oktober 2023, Shem tampaknya dipilih Hamas karena ia memiliki kewarganegaraan ganda. Kelompok tersebut tampaknya ingin masyarakat internasional menganggap bahwa mereka tidak merugikan negara asing dalam konfliknya dengan Israel. אני מיישם, בת 21 משוהם. כרגע אני נמצאת בעזה. חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור סדרות, הייתי במסיבה. נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים 3 שעות, דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותנו מפה כמה שיותר מהר. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.